fia whaafelo i atu i lenei fo i tae au malo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. Tomu atu i tala o lenei tae au. E o mai le tau nei wo o i le se fulu whātaka ta mali liu o Vanuatu o no le mafui e. Fitu tesi ma le tolu lona malosi le ana lulu wai ana nafi. Whaamauninga nei mai le malo Vanuatu whaamawina i le poa na po ma e silia ma le lua se lau tangata ma nunu au lea wa maua. O loo whaawau pesa i linga o tangata ma ua wala au mai ei fo i malawhainga maloa Vanuatu i atunu i fafo e fesoa soani atu. Le aise malo longa i le poa na po a o whaawau ei peona lavia i mai tangata ua tānu mi ei fale o solo. Ma o loo alu pia i lunga le whainu umera o tangata mali liu whaapea tangata manunua. Whaamatala ina i tusi tusinga tusi tala o le mafui e sili leona malosi wa moli mawina i tutono le lua se fulu tausanga i Vanuatu. Ma i report le ABC o lo ta wai. O le alava e wha wau na whaalongoina e Vanuatu mafui e la iti po aftershocks. Mai a New Zealand au se ta lia whaapea fiti. Wa whaelo o le ua sauni e fesoa soani a Vanuatu a o mawhati ai. Ma ua whaamauti no mai fo i ua whaalea ngai nai ma le whale o lo wha o ngai le hai komisi e New Zealand i Vanuatu. Tu whaatasia talo tai au. O le a fo i ua whaalea o ngai na umawhai ngā malanga whaalele na whaamoe moe mo Vanuatu. I Vanuatu lava, wa whaamauti no mai le minister le vai whafua New Zealand Winston Peters i le tai au nei, e to a lua suia lau whai ngā luenga le matanga luenga le vai whafua o lo o tausa i lia pea. O tangata whai ngā luenga nei e le i ai le ofisa le hai komisi le taimi na lulu wai le mafui e, ma o nisi fo i o tangata anu Vanuatu o lo o whaafai ngā luenga ai. Whai mai ele minister o lea ua tā pena le va ale militeli ma a whai ai ma whai o na tūlau ele ile so, e alu nei lava i le awauli. O le malanga fo ile nei o lo alu ma le uta whaapea tangata e fesoa soani. Ma o le ana tā pena uma whaavave ana po e tūsam whaamauninga le minister. O le whai ngā malanga le nei e ese mai le isi va alele le militeli o le ua tā pena e alu i le tau nei e fesoa soani so eso enga o lo whaia. E le o whai ngofia le tau ma whai atu e fesoa soani a Vanuatu, ona o le motu sia o i tū tau feso o ta inga talu mai lava le taimi na whaalea ngai nai e le mafui e ana nafi. O le aso na nafi na whaelo mai ai o le ai le siitanga i le tutongi maa walalo i New Zealand. Ma i whaatusa tusanga o le siitanga upito i la ititi lea u whaamawina talu mai le lua fesa fulutolu. Luas fulutolu ta la limas fulusene i le itu la le tutongi maa walalo lea o le aamata aloa ia mai le aso mua o Aperila. Ma whaatusa ina e tasi tesi 5%. O le pasene au pito i maa walalo fo i lea talu mai le afe iwa se lau iwa se fulu. Tausanga le nei na si ia i le 2% pe ona sa whai ai nei. I le 2 ta la se fulu 5% i le itu la. To e mole mau nisi i tala le tio whaavau maloa New Zealand. To e titi lava a le eisa si itanga. Ai fi na wale pule sili o le Infometrics Brad Olsen e ui e la i titi pe a whaatusa e isi si itanga. O le alava e maa walunga pe a whaatusa i le alu i lungo le inflation talu mai. Le tausanga e lua afe lua se fulu. Mai le Employers and Manufacturers Association, o se whaasilisilanga wa tuu mai i a lava tā pena i whale whai ngā luenga. Ai i whaamaumaunga le ofisa o whaamaumaunga o loo i loai, o le tausanga o mai le masino se tema, le ana tau whaita sii umai totongi i le tusa, ma le tolu tesi valu pasene. Ua whai ele malo swinga i visa wa tā ua Accredited Employer Work Visa, ina ia whaafai ngō fie ai i pisinisi o na whaafai ngā luenga tangata mai fafo. O le ua au tasi le kāpeneta i lalo o ai ainga, ia whaia visa fo wa tā ua seasonal visas, mai le whaai ungo le tausanga fo. Ai mo Accredited Employer Work Visa, o lea e aloa ia swinga fo a mata mai le masino mati. Swinga nei au fiele ave ese o le median wage, po o totongi whaatapula asa ai le nei visa. Whaato a mawhai ai lea o nā ngava. O le isi o lea fo i o le atu uatu i le tolu tausanga le umi e au ngai. Mō tangata whaato a whaatalo sanga, mō visa ai e mawala lalo anga wa asuia mai ai mai le lua lea o loo iai nei. O le ai fo i suinga i le awala e whaasala lau wai. To e whetu utu una i le ta ia lo o whaatalo sanga i nai, whaapea i matotongi e tatau o na iai na ia mawhai ai, o na lango whanau wa tangata o lo o whaatalo sanga. Saunoanga le Minister o Immigration Erica Stanford ananafi, o ni suinga i le ngata ia whaapaleni e le sa ili i whafo matotonu le atunuu, ai whaapea le mauti nolo o lava tapena le whainga e whaao ngā ai visa whainga luenga nei. Matala whaaiu, ua whesilingia e sui o community au kilani saute ngā luenga whaalelei o awala te tele lea ua alu atu ai malisilia male lua se fulu wawa noa o le kāpaka.
O se tasi le neu fuafuanga le Auckland Transport mai whaape i whaititi ai ta avale la vevea Hill Road, McLeod Road i Manurewa, la taila on-ramp le motorway. O swinga neo o sa wai fo i male whai o mōli whaasinoala. Pei ta ai o lau ofisili ngai e nisi i Manurewa, pe ai se awa ave e seile luas fulutolu ka paka. Ma ua whaali ai fo i nisi le le fia ona o leo na o latu lango ina le neipolo keti a o leo wa umane, walu atu ai male luas fulutolu wa vanoa ka paka. O Talafona ala Radio Samoa, manuia le nei aso.